Kajing duno jangka jalan Mekalaya Khantam ke Shillong Parliament Constituency Kepala Duno Dangchen MP jangka Lok Sabha Dr. Ricky H. Singkon atau Penlong ia kinong kerjaan jangka VVP Bakin Pha ia iba Arden Milar Basayoma Kum UMP jangka Lok Sabha Napo jangka Shillong Parliament Constituency Lani Manuban Mi Ujri Nakalem jangka parti VVP Hak jangka jang Dr. Ricky H. Singkon pensi komen apa jangka ni kak video wala ngidang dana pedeng kecing cia kapas sengusi nak tahu jangka cing duno ia Dr. Ricky H. Singkon kulai sibon